Kalingyong Presbyterian Secondary School mentagasi kelap pelang ya kajing rakhi ya kaling kusnam ba absan snam ja kajing stang jongka ba khani kasi lawan ban sakhi do MLA kamau plang ba Eugene Serningdo OMDC ka thang ba lam plang bla Joint Director ka Directorate of School Education and Literacy uba VS Nongbat kimi pa jing kina school habakran kong san uba Eugene Serningdo la kintu ikimi ba kinoi kai banirap ikna pule banwa de kasap tang ban penbor ki ban puli hakikat ban ya kam sarkar reven persyang ru hakiwet pat ki benta jang gajing em Long yang kedua pernah kedai yang kepakai kedai nak kedai iki kun kini jomni ya kini ki hebret ki benar mutasi kajing koridor kajing dol mereka kantang ikini ki pa habaya dai makajing nak kedai hengkap baki noikai namenta kini kena kalong kai kebak koridor ba nama ba kini kena kasyam kini pa kan lada ngin soto yaki kena ya ka bor ke jongki ya ka sap ke pong ke jongki ya ka jingnang ka jiksta ke jongki mila penyelam yaki syaka jingjot kumkion ka daktin pareng we either break them or we either make them ilong ikitin ibarat Hendrai kepawara kejengkela kepakrau kejengin kikena kumbalong minta kepertai kelong keba kompetitif nong babrokot nya skul tengah kali skul dan arspa lai spangut tengah jela brokawai lapo dikila pertai brokawai lapo dikibilian tengi wadi kejeng staff Hendrai dengi ya saja kaju tangkangut kinyo mo ini pasung tu ya kapasiti kijong kena kijong ni banginya lam yaki akan lenti ke badai bangidon kibun keke ya hani kepertai baki kena kita nak asap kepong kijong ki kadau ki kemi ki pa baki nai kai kilong ki kiba koridor kajingin kijong kena kanong kai ba pilih mana kasih kalau bagi praktis ada mi praktis kino kam ba pilih kapen bah kapen longi pi ubril bahkan klanya kejimu kici perkat hakikam ba pair belum disiplin kemudian nak pare what you practice grow stronger tapi pare yang ka compound effect pilih pilih mana sih berat isap ipong pi na kadeka puli na kaputi na pi wai na pi syap na ibarit baria pi pelang ka balai ka pelang dalalang pa kasai so tengah pintu cuma ba pidon na sap pong nama wat aila ba ka grade jaka school let's say ki marks ba pio school ka pintu nong na pi pintu semi pi aba piat kenti nama ba nincing mujor no kena brok udon basta mah banang puli banang tho udon la kajong basta ndai dan ni judge noi kena ha jingnang kajing tho ha ki pas ke school ki marks ki ba bit kena ke duna ke marks dengan judge noi ki te kajing inju ki pet no la kelenti ke bade banle dengan itu nama kana kali kalau kai ke ba pila masuk owa kam dei ke ba komsam ndai kadai ka baksan bah ban judge yang kena kadai ba bah kibakla judge yang kena kailam iki sa jinjo
Bakla judge ki bakin yami ki pak judge hai kana buat ki motivate ki pak hai lam ki sa jing job tengah pintu ni saksi sian kedan ni mir pa ai ka school gan le ai kin pass class 10 de class 10 kin tip kai gan le 11 12 kin tip ki should pass hadin ki dirgi should pass abakut wa kam soka kata adika no adika surok bala scam ba agalenti kejinya kejun kebamen cuan dari minta kepercayaan kana kala tengah kuah ben pintu kamtam khana kamtam kitu khana kladan ki kelas ki belakang he ma bakin sutho halade nadu minta ke baki kuah ke thong jongki bakin pin janai yaka kapur kamay up jadi benang nak kintu kena kamtam makin nang benta ya kapur ke jongki oke ngila bandet ke kelas 10 hak terusnan kecing temu jonga kena yang pendet ke kelas 10 kok terusnan hadir terusnan ke kelas 9 yang pendet ke kelas 12 hadir ke kelas 12 hak arwisnan yang pendet ke degree dan aku akan lek wi kamru dan aku akan kuliah syu yang masuk hapo arwisnan yang dimendak kadi bendan ke thong mentar alway di pengisian bet masih ni yang asrok jaga kerja terketu kami paru kata menikai kena makin don ke thong kaji pensyur ke jompi kaji ngilam nanti ke jompi nomor pi ke experience kena don kena kinum don kena kilaban buang ki jemput perkat kilaban perkat kuai hindai ke experience ki dunia hangni katrai ka kam ke jompi makin gai eki ngaskol tengah ngek scam bapi kum ki kemir ki pa ben kai ru apo kini meeting kin perlu jemput kamtam nama ta ka jumpa ju ki kena ikut ki jompi tengah squad ai play pi bro asisian kaji kok subha ju pi sakane jompi yang sakane ka silver jubilee jangan dengan school tengah kipok kinganggu baru mau jam jangan school kanang long hantai bat kumbangiek kumbaka ke school managing committee kia temu namanta jing bhaja ke school tengaru nak keluar banyak perilang namanta bangin urlong kita kikam ki paper pada school ka temu bela dan kita kintian bersyukur mengakibat kingang kamtam ikna school bro ba kinilong ikna ki bakin sai kinilong kina ki badan ka disiplin ki bakungu ikme ki pa na kunju ikina kai bro kublesh